Kuora ito's mi tabak na bo. Kita po presencia, kuora manifestar, kita adorar. Kita si na chiquito, de po presencia, y no puedo resistir. Tanto po presencia, no tienes na tela, por comparar. Y no puedo y no puedo no llega el momento de viajar de pura vida quiere como no hay más, mamita volver sin ti. Y no por un momento, y no por 2 momentos, no llega el momento de viajar de pura vida quiere como no hay más, mamita volver sin ti. Y ahora botaste hubo Santo Espíritu que te llora, canta y estoy con vos, Señor, con grande amor y no por comprender. Guarda el misterio, cuna mi tormenta, bota 13 Visa de mo presencia, enteramente tembla, mi alma también la tembla. Aquí mo presencia, ora mi sentivo, vida sin ti calma. Vino por un momento, vino por 2 momentos, no llega el momento de viajar de pura vida quiere como no hay más, mamita volver sin ti. Vino por un momento, vino por 2 momentos, no llega el momento de viajar de pura vida quiere como no hay más, mamita volver sin ti. Vino por un momento, vino por 2 momentos, no llega el momento sin viajar de pura vida quiere como no hay más, mamita volver sin ti. Hubo Santo Espíritu
Dios está maravilloso, amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de mi hermana, cada uno de amigos, cada uno de muchas nos está bombinina casa del Señor, amén. A ver, un día maravilloso que el Señor traja para nos disfrutar, para nos deleitar en su presencia. Paso a presencia de Dios está aquí, mané cantica tabisa, hopi viaja me no poabo y portarnos no po mira aquí humanamente nos no po mira a presencia de Dios, pero nos tiene seguro que Dios está aquí con nos, amén. Mi hermana va a hacer una oración presentándonos mes delante del Señor, agradeciendo Señor para el día de hoy, agradeciendo por la oportunidad. Nos tem, mi hermano. Mi no sabe cuánta dificultad va a pasar. Mi no sabe en cuánta situación por pasa, pero si nos tem ainda, te pe gracia, misericordia, amor y bondad de Dios para con nosotros. Amén. So nos va a agradecer, Señor. Señor, danke. Danke, Señor Jesús, para gracia y misericordia para cada uno de nosotros. Danke, Señor Jesús, para cada amigo. Danke para cada romano. Danke, Señor, pasó a pesar de dificultad, Señor, de problema, con nos por a pasa, Señor, o que por tanto está pasando, botei para nos, Señor. Danke, Señor, pasó botarnos esperanza, botarnos fortes, botarnos barrancas, Señor Jesucristo. Oh Dios maravilloso, nos habían agradecido, Señor, nos habían adorado. Pasó nos a, Señor Jesús, que botei quinan, Señor, botaquinan con nos, Señor. Nos pone turcos, que nos dejaste en el día de hoy, Señor, delante de tu presencia. Diriginos, Señor, todo lo que nos dejaste, ahora nos baileza, tu palabra, el grupo de alabanza, ahora también canta, pero ahora iglesia también te va a alabar, Señor, tú me control, Señor. Cada román que te va a direnta de portan aquí, Señor, bendicionanan, cubo presencia. Cada amigo, Señor, que direnta de portan aquí, Señor, permitina panan tipo presencia. Bendicionanos aves, Señor, mas sempre botas hacia con nos. Nos pedimos de mi nombre santo Jesús. Gloria al Señor. ¿Cuánto de nos avisa gloria a Dios? Gloria al Señor. Mi román si botan a boca también glorificar, Señor, y visa gloria a Dios. Amén. Una con nos está mi romana y presencia de Dios te para nos. Mi que mi taboso para nos abre buki de Salmo. Nos va a leer la palabra de Dios. Buki de Salmo en 18 nos va a leer el versículo 15 de verso 29. Mané nos tiene que acostumar. Bom, mi hermana, si vos no te mira el pastor, su esposa, Sofía, está pasando también, está en fiesta en la Corsao. Que Dios bendiga a nuestra hermana en la Corsao, amén. Que Dios respaldana de una manera maravillosa. Buki de Salmo en 18, verso 5 de 29, y nos va a leer, mané nos tiene que acostumar, por favor. Esta pisa. Tende el grito de alegría y triunfo, está en eterna del pueblo de Dios. Mande, Señor, a mostrar su poder. Verso 6. Mande, Señor, a alzar. Mande, Señor, a mostrar su poder. De 7. Lo mi no muri, no. Lo mi viva. Y lo mi conta de Señor su hazaña. Verso 8. Señor, abatí mi mal batí, pero no a permitir para mi muri. Abre porta en santo para mí, mi quedrenta y alaba, Señor. ¿Cuánto de nos podéis decir? Gloria a Dios, mi quedrenta y alaba, Señor. Ata y porta, dice Señor aquí, tú refiel nanta pasa de J, verso 21. Mita alababo, pastora, para escucharme. Pastora, para manda mi salvación. Escucha, piedra rechazada, Petra adonan, ese abrir piedra principal. Ta trabalho do Senhor esse, ta algo milagroso para mira. A este día que el Señor traja, van canta de alegría y así fiesta. Oh Senhor, duna-nos salvação. Oh Senhor, duna prosperidade. Bendicionata es un cutabini del nombre del Señor. Nos por el templo del Señor ta recibimos cu bendición. Senhor ta Deus, eta manda nos dus. Forma procissão, rama de man. Cana tena cachuna de altar. Tur vers 28 cu 29. Bota mi Dios, mi que agradecido, mi que alababo mi Dios. De una gracia na Señor como cueta, boom. Su amor está eterno. Amén. Mi hermana, el luna aquí no se va a ir papia tocante de cristología, para amigo no te comprender, no se va a ir papia tocante de Cristo en el Bible. Amén.
E salmo que está papia, e está vista, e está papia, que mande Deus a estender para nós, meu irmão, e graça, e salvação, ando está vista, e agora nos por abre porta no templo, para nós saber drenta, amém, aunque nos não está por, agora nos por drenta o templo do Senhor, e alabar Senhor, glória a Deus, este é privilégio, meu amigo, e cada irmão, que nos por vir, delante da presença de Deus, este é regalo maravilhoso, pues nos meses haciendo com alegria, verdade? Assim, Salmos da Visa, nos cinco hace fiesta. E nós vamos fazer fiesta dia de ave para o Senhor, amém. E de uma fiesta nós vamos estar contentos, amém. Verdade que sim? Nós vamos estar contentos, agradecidos, meu irmão, por favor, desfrutar do dia de ave, para o dia de ave, Senhor, trazer para nós. Amém, glória ao Senhor. Bom, meu irmão, nós vamos fazer ave, o culto também um tique diferente. Pastor, nosso irmão Kevin, é um que vai trazer palavras do Senhor, e maneira usar. Este é pastor de San Nicolás, sou mestre vai San Nicolás para predicar. So nós também pone nosso irmão Kevin em presença do Senhor e visa o Senhor conosco. Amém? So nós também começar a fiesta um tique diferente. Amém? Será bobo e vamos para com o Senhor. Senhor maravilhoso. Oh Deus, danke Senhor Jesus, passou a ver Senhor tem palavras, Senhor, digo para nos vida, não Senhor. Deus nos ha pedido, Senhor, usa a vida de nosso irmão Kevin de maneira maravilhosa, Senhor Jesus. Papi, com cada um de nós, Senhor, nós estamos, Senhor, necessitados de boa palavra, nós mester de boa palavra, Senhor. Usele, Senhor Jesus, e dona-nos sabedoria, Senhor, para obedecer boa palavra. Em bom nome santo. Glória a Senhor, glória a Deus. Bom, minha irmã, me traga você em companhia de nosso irmão Kevin, e eu disse que nós vai alabar e glorificar, Senhor. Bom dia, benjunar a cada um de minha irmã em Cristo Jesus. Contento de ter a mainta para predicar a palavra do Senhor. E bom, vamos abrir nos Bíblia na Salmo 13. Amém. Salmo 13, versículo 1, teco 2. Agora você tem que confirmar com amém. Bom, a palavra do Senhor te avisa, te que dia, Senhor, bota sigue lubidami, te que dia sigue esconde bocara para mim, te que dia lo me sigue carga a pena de minha alma, mi coração lleno de tristeza dia a dia fo, te que dia mi inimigo não lo queda despreciar-me. Amém, com glória a Deus, irmã, você posinta. E bom, a mainta me quer papia over de tema importante. Está over de importância de guarda de nosso Senhor. Amém. E de motivo na importância de guarda de nosso Senhor. Amém. E de motivo na a nós como cristianos, me estou compreendendo com a nós, me estou sem a guarda. Então, para ser definido como queda caminha onde está, ou posponer ação, tem tempo particular, ou te hora algo outro sucede. E não está estado passivo, sino algo está requerir. E também está algo que o tur creyente mester deal com ele, segundo nossa cana de cristiano. É necessário para meditar a importância de essa compa guarda riba no Senhor ou guarda no tempo do Senhor. Então, para nós tem perspectiva correto de confiar de nos Deus para ajudar-nos guarda de Deus. Então, para guardando riba o tempo de Deus, a importância passar com a guarda do Senhor. David está com a experienciar o reto de guarda riba Deus. Então, está guarda riba o tempo de Deus, pero que não está com o versículo de Salmo 13,
esta enseña-nos, ou esta mostra-nos, que é um queijo. Então, o versículo 1 avisa-nos quanto tempo mais lobo lubidami o Senhor, sempre, ou quanto tempo mais lobo esconde o cara para mim, ou quanto tempo lo me toma consejo de minha alma, teniendo dolor de mi corazón turdia, quanto tempo mais mi inimigo lo queda alzar riba a mim. Sei que David estava apresentando esse salmo